kurejea kwangu kurudi Simba haijanichukua maamuzi magumu hata kidogo. Kwa kweli tu mimi mwenyewe na watu wenye wako karibu sana na mimi wanajua mimi napenda Simba. Na hiyo imenisaidia sana kufanya maamuzi marahisi tu. Najua kurudi kwangu ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu tayari nilikuwa na timu nyingine. Lakini kwa uwezo wa Mungu ilikuwa at least in a mutual way kwamba nimerudi Simba. Kiwa kama tunapitia maisha magumu hivi na mimi naumia. Kuwa na furaha na mimi nakuwa na furaha sana. Hawezi kuamini hata watoto wangu wote walikuwa wananiuliza kila siku. Tunarudi lini Simba? Wanao. Kwa hiyo nahisi sasa hivi watakuwa na furaha sana. Na mimi kama baba kila muda nikifanya kitu kitawapa furaha watoto wangu, familia yangu, nakuwa sana na furaha na kila muda na count hiyo kama blessing.